Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. N'wana wa nhwana wa kokwani Chauke a va lemukisa leswaku va hunguta ku spenda timali hi ku mali yi ta hela. Hi fike hi hlangana na nkandziyiso laha kokwani Chauke va nga na vana va vona naswona va ri ku dirayivheni ka movha. Laha a va ri na mabulu na vana va vona. Naswona eka vana va vona ku na n'wana wa nhwana loyi a nga ku va lemukiseni leswaku va hunguta matirhiselo ya mali. Va nga xavi swin'wana na swin'wanyana, va nga ha xaveteli ti-Gucci hi mali hi ku mali yi ta hela. Ivi vona tanihi vana va vona mundzuku ka siku va pfumala mali ku ri ku papa vo lo hosa mali. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Xavela baki a ni xavise baki leyi yin'wana vananga ni ya mi xavela yin'wana baki a ni lavi ku timovha ta n'wi ti xota laha ni ya mi xavela baki vananga ni tshika ku ndlani ka mani ni nga spend ni yi save a na ha xava tibuchi a ni maswa ku a na ha spendi vo vananga ni vekela n'wina mali leyi ku mi ta kota ku kula hi yona. Hi leyi Louis. Hi leyi Louis. A na lama mo durha ku chavisa na ni tshama ni spende mali yo tala ngopfu hey. That's one. Wala ku support Louis masofa. Ili Louis so marbo. Ma wa manda man munda. 1.2. Mina ni xava swilo cash a na xikweleti vuton'wini bya mina. Swa lama ndla 14,000 9,000 loko a hi ngo lama 9,000 hi xava 5 piece ri famba na yita vanxa rona lama ndla 10,000 lawa mama ri 4 lama ndla 7,000 matini nyana lawa. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.